Khwaini simi Agartala Fashing, Paimani Lama, Khoroksa Borokno Tudai Kare, Paimani Yagula, Manjaga Sokchaiwi Rwjakha, TR01D-3665 Marini Khongsa Cruiser Malkhung, Phiaba Malkhung ni Kare, Yoka Malkhung ni driver, Patimung Shidai Tanani, Chubulsing Amzaya. Hainu hai amsani lukorokni yago Sokchaiwi Rwjakha TR01D-3665 Marini Khongsa Cruiser Malkhung Cruiser Malkhung Khwaini shime Agartala Phaimani Lamao Khoroksa Borokno Pherwi Khari Phaimani Koktoma Patimung yagola Cruiser Malkhung na bathagi hungpano bathagi awai Khari Phaika Abani yagola Cruiser Malkhung lo refrigui Phaileka amsani lukorok Paitako Subol Singh amsaya Phai Malkhung ni baklai Khari thangka Malkhung ni driver Abani yagola Malkhung go hor phonangai reka amsani tongplajak lukorok Patimung ni koktoma mankino amsayo thangui sogoika Shidai Thanani Police Phiaba aboni shile shikangao khamoi thapla chakha Cruiser Malkhung Bureau Report Chini Khorang